نخمانتنا آوه عدلایی و را گداروان هجا و دلال چیه نخمانتنا آوه او چقاس فرز سوامه باورمندا نما پاولوس شاندی کولونسیا را سر دودار رزا 8 حتانی 15 چه دویجه هاشقا هفن نوه وکی یک بسر وقتیا دروی پوچ دلی و بگه سیر اوش عدد مرو سخیر و دنیای دل نه اج میسیه چمکی تمامیا بنیا تا خادیتیه دا نوا میسیا بدنی دایه و هنجی یکیتیا ویدا داگرتینه کیجان سر همو سرویرتی و حکومتیه یکیتیا ویدا هون بسنتا بدست ج آلی میسیا دا دل خدا هاتن سنت کرنه اج بنیا تا خایا گناه کار هاتن برینه گاوا هون پی آوه هاتن نخمانتنه تبی وی هاتن دفن کرنه و پی وی نخمانتنه جی هون تبی وی اجمرنه رابون چمکی و باوریا خوا بقواتا وی خاده ای آنید کی جان کم میسیا اجمرنه را کر و هون جی وقتا کی بی رهانی ناوا نهقیه و بنیاتا خوایا گناه کار دا نسنت کری دا مریبون لی خاده تاوی میسیا و ساخ کر او همون نهقیه ما بخشاندیه و او کاغازا دینه ما به قید قانونی مقابلی ما هاتبو نویساره رجا کر جناوی هلدا خاچ و مخ کر به ویخ خاچی میسیا چا کتا سرویر و حکومتی تعرستانی دانید او چا حسیر بیخا برناوا کوما خای سرکفتی دا کرنه سوسرد گداروان میه هجا ورن وان رزا ام اننکن هورگلی بوینن کتابا پیروز چه دویجه گلو بسا چه دگه پاولوس شاندی ورا بسا نخمانتنا آویت خبردانه ورا دویجه هاشقا هفن وگی پی فیلاسوفیا و گلی دروی پوچ و نخابینن به عدد مروی و دنیای دا قرار قبول کری هنه به راجی خبر داده بسا نخمانتنا آوه هون گوتی زلال زاندن چیه نخمانتنا آوه و چقاس فرزه لی پاولوس شاندی زانبو وکی قرارا پیمانا نخمانتنا آوه و خار کن پاولوس پیشه دا گوت همو پرسیخا داینن سر آلیکی بنیرن ناوا خبر خاده دا چجور رای هاتیا قبول کرنه خدان دو گوت هر مریک هاتن نخمانتنه هاتن سنت کرنه لی سنت کرنا بدست عیان دکر سنتا بدست چمکی پیمانا کم دا جمعتا خاده باش قدبو به سنتا لشی لی ام باورمند زانن وکی او پیمان هاتیا هلدانه دبساوی پیمانه نشاناوی نخمانتنا آویه نها وکی جمعتا خاده باش قدکه نخمانتنا آوی جمعتا خاده باش قدکه اش جمعتا ماین ورا گلک فرزه کاری کرنا ایسا دبسا میں هاتیا دفن کرنه بی رابونا خوا زورا مرنه بر مرا دا عمر نو عمر حتا حتیه نخمانتنا آوه او کار ایسا کریه هوا گری داییه نخمانتنا آوه سیمبولک یانجی ججنک نینه او بهاریا اقرار کرنه وکی به بهاریه و ام هاتنه نخمانتنه او نه حساب نخمانتنه جارکی من تاوی مریکی خبر دادا اوی مراد گود وکی خواخا چشی بکه خاده وی آقاس گله حزدکه نکاره وی باویجه جرمه دا لی من جواوی دا او گود از نزانم دنگ هندوره تا چه دویجه لی از زانم کتابا پیروز چه دویجه دفترا پیروز وی تشتی دویجه وکی هون توبه نکن هون ناوا گنه خدا بمرن مریه روحانی وی هر نه ازمانا لی مریه بدنی خبرا پیروز دویجه وکی سابا وان دادایی پاشاتیا ازمانا وکی تو هاتی نخمانتنه و یک نبوی تاو ایسا او مینا بی بحاریه چمکی بی نخمانتنه آوه هم تاو ایسا دکهون
قرارا پیمانا نودا و ورا ام گوتی مقاتی خاون بی بهاریه و تو نکاری بنیا تا خواهی کم خلاص بی ناوا me kışta da jî heye şerê binya ta kem. Dengê hindurê te dikare te guman ke, bêje te wekî tu dikarî pê wî emrî jiyana xwe bikî, lê tu wî dengî bahar dikî, yan nivîsara pîroz wekî dibêje tu sava guna mirî îda. Em gotî xeberê deftera pîroz bahar kin. Lê dengek jî heye hindurê merva, dibêje wekî tune merîkî sa wekî gunan neke. Rahat emrê xwe bike çi cureyî te derbas kiriye. Lê dengek jî başqe jî heye wekî dike bîra te xeberê xadê. Wekî tu hatî nixumantinê wekî sane qalbê te sava guna gotî mirîv e. Meriyê bê binya ta xaye gunekar jiyana xwe derbas dike ew meriya tê hesavê meriyê bedenî. Lê ew meriyê jiyana xwe pê xastina ruhê pîroz derbas dikin, wan meriya ra dibêjin meriyê ruhanî. Niha çi difikirin? Meriyê nixumantî ra cayîz e pê emrê dinyayê jiyana xwe bike yan gotî vegere emrê ruhaniyê? Bêpirs, gotî bive ruhanî. Ew meriyê hatine nixumantinê gudar dikin van xebera û fehm dikin wekî ewana bedenî ne wê baş ve wekî ew meryana bi lez tobe kin. Gotî em bihariya xwe bînin wî xeberî kîjan xudan dibêje, nek tu wan xebera kîjan merî dibêjin, ne jî dengê hindurê me dibêje. Biharî şixulva sax e, tu xaxa pirsê bide xa, rastî tu îsa bahar dikî? Baş, wekî tu bahar dikî û kitêba pîroz dixwînî emrê te ye rehanî da tiştek tê gihastinê. Wekî tu bahar dikî û dîsa jî emrê xwe pê emrê bedenî derbas dikî û tu nayê gihastinê, wekî sane bahariya te mirî ye. Nixumantina avê cimeta xadê baş qedike cimeta mayîn. Ew nîşana emrên nû ye û tevbûyîna tevî cimeta xudan. Pêra jî ji serwêrtiya guna xilasbûyînê ye. Çaxî em nûq divin binê avê çendeqava, ew eyankirina difinbûnê ye nava mirinê, lê paşê dedkevin nava çêbûnê da. Nixumantina avê qirar e sava meriyê tobe kirî, gumana kê ser qebûlkirina Îsa ye. Pêra jî yekbûyîna tev Îsa. Vira nixumantina avê ve em yek divin tevî Îsa. Em gotî aminî bimînin wî navî pê kîjanî em hatine nixumantinê, pê kîjanî gazî kirîne. Em gotî şuxlê xwe jî bînin ber çavê xwe û ene nekin, çimkî navê Îsa serme ye. Nixumantina avê tenê sava xadê nasa ye. Em gotî cefa bidine xwe mehe mehe roj bi roj wekî binyata xwe bigwêrin û bivne mîna Îsa. Bimînin edlaya xudan da.